la so pijong bangke long kaprek da la son ka cingki than pe dolo sarkar phanta alam thi pili lo dia la solam dong ri tok ben bangke dak inglong long ke do karbi pen chelo kaprek hills tribal to phana bangke ka pibirji towar si peklang long so alam dolo bangke asila solam don long bangke isi ini tangka mahana ka pele awar sai dui mane hala bangke thang ki pudu nahi ave udan la pelan para ka kaprek alam thi bangke hok pera bangke ke dak ke sutum tulo karbi pen chelo kaprek ke sutum har ka pibirji am thi do ko pot la bangke no namat la so hai alam thi bangke pamede ding bu bangsi ka chikoi la so lam desi pini bangna puthot da ka chingwai tulo si la ka chingwai along bangke asitina songa mata asitina political party mata la so bangke chokki apot sarkar dum chepon nei bangsi chingwai lo la pelan parata kaprek bidi suri ta ka chipi dolo la sonde claim do choi la sonde claim do choi ko chipi dolo dan nilihin ba pen bangna so nilam desi puda la bangke ye India sarkar kacari bom nona parti so parti tu bangke karbi aphan bangke phiram lo KP kurang kok pol tumpan pangbar lo pone Kashmir tumpan mata naga tumpan mata ki beri ab kabor ido apot il tumpan maya an susen ang beri fan do ko il tungke la chair soviet aja kong ka chelong la so sidul mata ka pibri fan sila tumbangke kabor ido do apo kapre ke tumpan tu ki pene ke rai nai 20 na to nang cingki no ni than do ni pen tapo la nona batai la so lam don che to ko bangke la ke asong hampang asong tumpan arjije pin pen kira bangke klem de la bang chok de la si ningke hang do ke ong dung karbi to mata ke ong dung lo ke to mata asolam don bangai kre pot la haya rat tumhan ke pangrum ni la haya rat tumhan ke pangrum ni ke pangrum di pal bangke tum kado we celang sar pen klem lo na la pen kitum long la ke don political party asong tum do non congress tum song NPP tum song la song tum do parang itu mangke karbiang lo mangke elected representative ka badi min sita al itu MLA do MP do deseme delhi rong supi long mangke adak MP do dalam tu mentai si akerab mangke hangona pen lason beci itu mangke ci song pen jong si kadu kerap pet dan claim lu pulong te la nona sarkar fan la solam don beci M2 de fan unji pen kabor ini bangke un pulong te Karbiang long council la session long masih la solam ke bang ciperai pon de ni dia la MOS long gedo la ka do la mak chok ci do bang la la bang si ini bang itu kecil main convener semua lagi de chok sita kongres do NPP do SDC do CPIML do HSDC do AGP do ni tum LDP do ang parke KSYC do, KSA do, KCS do, KMCA do, lapen kapag isini asong kapulutan. Sarla close to Pininon ke singmay bom lah. Yung kumpi claim si Mima, mo na nilisay sa pitikang mga lapuhen ya mass campaign pinunay. Mass campaign pinunay merat pan kang tur pon pakye pa. Siap pedunang po la solo pude along tinta la so alam ti lutin la so alam ni prai lo pulote. Jo ka sarkar no nang claim pinunay. Klaim nang ko si mas ke pet barang putang si dili bangke sa ison pitikal la MOS aputha song choka chitok September 3 tarik 2021 tokde rafi itum West Karbala Congress committee hinpen la seat cap ba khai phang ipi aputha itu ko thek ko aputha ke nitum Kirunia rong sopi long itu press conference dolo, jadi la sopu thang itu kotekte pusil itu nije dak lo, aru lasi pinyam mail lo itu mesti tong lo je, West Karbala hin penke ni itu aku jat pendame boy perang name, la sopu tak koson bagi nanti song lo ni koson nanti doni malake, kiri tip situ pusil itu cisigi. Mana political le fan kali pinten. Political agar le fan kali kai palsi thela, kai hello itu kai di pelonte political duta lagi. Pusinili hinten mata. Sang tela isialam do nami tum no joint coordination hala protection committee tum tasing vai bom lo je lason da ST karbidep kali tum hat tum tham pakka pendel tum ko sonsi
chirum pet pen laso puthak aja kong thi ma ako ko son si laso puthak itum central government ane state government ame laso grot achi pon thui laso bang kene la karimuk thui puthak laso bang ke claim na ko pusinil hin pen West Carbon Congress Committee hin pen ke rad phanda chuni rilo अच्छा आंटी नॉन की इलेक्शंस का में काउंसिल इलेक्शन तो केबो बुमलो लासी लासो sonil tu matha bom la hai ko son si sivet mane chingura pe rai non mon BJP fan ko son si ka protest nahi pulonte hala helo ilu ma ta tuwa ason lat non council election ko son se parented pulonte ang thek helo pojela 2.3 fu thakta Karbi Anglong arat tum all jahak political la tumke isivet dosi non pongke laso 2.3 puthak so agreement puthak sign up puthak chekro junde po thekda tasin tumon political ta kososi election council election puthak seat sharing betame jat pendame kososi ke dui mal so bange bori pon bom si ilhin West Carbon Congress Committee hin ke bori pom Semedo bangkel tum kado da tini no ya ili tum ahin pen la semedo bangke Karbi Anglong along kedam tang September ciklu 5 clear ni central government Assam government Karbi Anglong Autonomous Council la pen song truck hele kaman kache song akor te tumpen si lamdon che tok lo la so kache tok puthak semedo bangke lasa proses kecet toka proses bangke kaduk Karbi Anglong arat pen kapre song tum chini ne only la ruling government la penakola kecet song tum korte tu hi chini chot te bo hitama apie bangke la su cetok det pen apie bangke theglong lo Karbi Anglong long menang an kecet song dolo ya dolo la se nili tum hin pen mathalo la peke kaduk kawe kapre song tum celang pen sila so bangke iltum klem rapet nangji samji na to bar pen peaceful and democratic to bar pen klem nangji lasi la sopen bang mom sini litum Karbi Anglong e plang hitame ni litum along program and ponlo la pena PC bangke JCCPA Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy ni litum isi common forum isi seng ponlo la su sing that pen litum along ke dam ta hitam tum thorna tu damlo tu dam that pena phie bangke ni litum putor matha thui gola bangke la so dak ni litum ke dam tang la kapre ka song pendang lo kaddo ko benili tum ke chohang do isi seminar pedolo seminar resolution at tank benili tum Karbi Anglong Autonomous Council ACEM hakke hai tu diram rong hanga fan lam pachini nangji labang ke tongsilo pen labang ke all political party isi amit pitu nangji la so bahita menili tum pachini dam lo ke tong dam lo tam det pen hitame alang litum non ku ta claim clearek lo claim ke lo aste ni tum apitini lo bangke justice delayed is justice denied lasana nasi dam bob nangna lama si nili tum song hin penamasi JCCPA hin prinsip piniar ni bang nili tum Karbi Anglong kapre political party la pen organizations hampanga song tum penili tum pini bang tolo las kadu go nili tum BJP pena party nili tum hang ang tum bang ngun ingno chingba rasar nang ate Karbi Anglong pulon dai Karbi tum so BJP pu hitame sa kisung ge siwer lo pu nili tum kadu go broadly si adang TV mathat nasi ang tum hanta chohang lo stang tum bang pinang gun de lo ladang nai dun bangke SSDP tum bang dun lo Congress IUS Karbi Anglong lapen isolong ke do tum bang nang dun jalam do lo bang tum kesu lapen aprang pen stance nil tum pi bom lo por aprang teng nil tum bang nil tum bang la constitutional mate political agreement lapen ako la administrative changes jitu ko la bang nil tum bang criteria lo chedom de lo lason sipulo lapen NPP hin tanang dun lo lapen APHLC akathai kathar sangu masinang dun lo lapen CPIML pin tanang dun lo lapen ako LDP chairman state chairman ake hai Huliram Terang alali apram medan ake song dun dun bomlo tini tame alang dun lo lapen KCS Karbi Culture Society hin tini tame ang dun lo lapen KSA la Simeon group tanang dun lo lapen KSYC kedam tang la agriculture I will do farmer kalaso bang tame ang organize la so ting pensi ang dun lo chopap pensi ang tanang dun lo lapen AGP tanang dun lo lapen ako Karbi Anglong workers pendang lo kadu go bimenang tunang dun lapen Women Justice Forum Karbi Anglong Women Justice Forum puang timi tami chopalo ang dun lo lapen Karbi Anglong Karbi rong asarami ang tumi tami chopalo la song taxi menang ala song dulang lapen kache tong bang ani litum JCCPA penili tum celang rap asong menang andu ASDC pendang lo
STL punoi kapre kasong nil dum ke celang tang dun asum hita me menang anak hita menang sitong dun yapno lasi kado go be bangke theklong lo non an ke lam ki judlo lasi juddet pe nil dum thekam lo bangke la bangke nil dum resolution non tangkelang ame ibu hita me kado go be ke ningjia bangke isibak tak ke kham ke powe lasi kado go beta nil dum kemating ke kham ke powe lasi laso MOS 2021 la bangke reject la pen revoke naing pusi kado hita me laso dolo la pen si resolution bang tahay nili tum propose pelangan ta la bangke Karbianglong Autonomous Council la CEM ake hai phanita me nili tum kachuningri kado tum all political party tum dampen si nili tum isi memorandum pun aku kachuningri si ke me tong sulu pen session pe dunang po la pen kado go la so bangke revoke je phan bangkel ka central government phanita me tok me Lahui tame so kachungri pondo ate constitution 6 schedule jitu violation of 6 schedule like paragraph 2 subpara 6 b along semera bangke constitution pada constituency mukha ke semar delimitation mukha ke semar la bangke council mata aja kongdo like pada tai tenang ne ate ke dam tang ilitum thai long lo di mahasau long hitame sit free ne sit phone la tunge pakka bangke isi dolo session dolo pe pass lo la pen governor long alu pa lelo aphe bangke ta create delo la so to ke tapi tame la bangke la bangke mindset of the central government la so mindset of the central government bangke la so issue la so agreement pen karbia kheng bong nang pa che bong sai ya fan easy political isi conspiracy bu senil dum thekam long la so conspiracy hitam dum chiri nangji la si kaddo be hitam la bangke litum peaceful and democratic atuar prinsip tum central government la pena some government pa hitame litum lor kenang sort nung national level ati pini ke congress nung hitame ang tumaga konkret plum mate la plutong tum state government state congress atong ke min opposition plum te ada all india hitame min opposition plutong te congress lo ang tum hitame litum la soba hita chungri tame la pena adas dak ukhil gogoi pendang lok menang an tum dak opposition menang andu hempek ke kroy pendang lok kado ka vela bangso puta hitame litum dam pe chuniri ne pen state level la pen national level hitame la so bangke che song ponangi la pen than ponangi kapre ka political party hitame song ponangi la pen la so bill dong si banglo pulo tang la bangke parliament hitame la bangke congress to marul du asila so hitame litum national level te isi la so isu mo ka ke ponji pa hitame litum pini la so me lo hitame la so kachirai du la lo smer bangke la so puta ka bangke non ke bang ya pon kosong nama program oke en pomel la so bangke ni litum resolution pola so resolution bangke pina mo kita nal tum long lok pini mo ip dam bangke mina am hitame na dunji pun mina la preliminary bangke ni litum tang lo cingki bom lo jalo kado welo isia por bang tum hitame nang dunji la so bang do mudhe la to party in power ma basi party power to tum hitame esi ke dong pahin la so dudu tela so confusion mo ka es schedule tribe hills doan kado la so akheng mo hitame ni tum la kana dar tribe tum hitame ke pangrum po hitame tum bulu tum lo la sini tum ke piju pen bangke si people's movement ratur pak so movement untur ponangi po hitame ni tum kado pinya me hitame kado ko hitame la so bangke suggestion meeting JCCPA pen si follow la pen non-political party social organization kado wepen upino bang thongkep rahini lada kachetong do major political parties ke congress dolo npp dolo apslc dolo cpiml dolo hsdc dolo lason si ldp ta dolo agp dolo lasopen non-political party yang bong KCS dolo lame damai pen kalang litum alu nang TikTok tunjuk sidarang kilo dolo lasopen KSYC dolo kaya dolo AGP KYA or AGP ke mo political party lo KSA dolo Simeon atunda dolo lason si APSLC mo buat lo lahui kado we organization kado we niltum ladak organization representative sa hisap pange bang thongkep rahini ladak cetong lo dak ko karbi rong asaramai tum benda nang cetong lo penalang litum si tamaya methang alam he dak nang kebek lang dolo Karbi Anglong Women Justice Forum dolo
KNC kado be bangke la kanili tum along si part of la JCCPA lo la si ladak nili tum kaching wai bangke la lo ha MOS kachet stock kacheng arni pensi Karbi Anglong West Karbi Anglong long ni tame asong kaprek pen ko pilma ini arnian si tame la bangso protest demonstration na bangke domom lang labang song bong penilitum puthar langam tulo 6 schedule paragraph sub paragraph 7 paragraph 2 sub paragraph 7 ating sitame Karbi Anglong Autonomous Council aphan aja kong kipido hala aja kong kipi ason kaprek ang bong ke kopiluma isi abangke council koson si doima seat allocation koson doima hala bangso dakar rules kapinchong unaja kong do lapen ke constituency ka create aja kong tado ke thak aja kong tado lapen ke kenang sot naya bangke la ke qualification of voters hala so komatsi vote joklongi ma hala so puthak rules aron ka pincong aja kong tado lapen komatsi thurlongi ma hala bangso rules ka pincong puthak tado la bangso ang par sitame 2017 malom penala 24 plus organization atum kache song pen la pen case ki pi pen la bangso teng pen high court sitame council aphan nang methang a rules che salam noi che pinchong noi ki putang kado la pen ke nil tum langam thulo la seat kape kam la pen ke la so seat ke doanang bong pen ajhak ke reserve ajhak ke open ku ki bi la bangso lam bang ke council approval hang hepin council phan RGJ pin pensi labang ke halaso MOS along thapon thot lapen ke ake thenna alam bang ke kopila major stakeholder pulute lada Karbi Anglong ar lokido Karbi Rengma Dimasa pen jenglok inglong aso akhe tu pan ana bang ke labangso MOS ke toka prang ke tung lada ko pipi ko son de mala bangso a consult arju pon pepin si lasi thapto lasi pini ladak ne tum kache tongan representatives atum political party social organization atum ansitame la ke opinion ke lason lo social or all the representatives of the political parties and social organization present in today's meeting are of the consensus opinion that the MOS 21 cannot be accepted as final and comprehensive solution to the ongoing and long-standing demand for autonomous state and that creation of autonomous state within the state of Assam as provided under Article 244A of the Constitution is the only acceptable, final and comprehensive solution, and that by incorporating the aforesaid contentious clauses in MOS, it has been intended to further undermine the autonomy of the KAC and thus finish the constitutional safeguards provided to the hill tribes proper of Karbi Anglong and West Karbi Anglong. It is against the spirit of the 6th schedule to the Constitution and the propositions made under the contentious clauses 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 and 2.11 should not and cannot be accepted. Therefore, it is unanimously resolved that an all-party delegation should be deputed to the CEM-KAC with the appeal to convene an all-party meeting to have a thorough discussion on the contentious clauses, particularly clause 2.3 of the MOS, to find an acceptable solution. Further, the CEM-KAC should be requested to lead an all-party delegation to the Chief Minister of Assam. Meaning it's a alam take lahain.